fulani fulani kuandamine wale ambao wamechaguliwa katika nafasi ya ubunge. Kwa mfano, na sisi tutapasui tuone kwamba ako na nia gani. Kama anataka kutumia ofisi yake kufanya siasa, ajitokeze na tujue, ili tujue kwamba yeye amekodishwa ama yeye anatumika kuendeleza agenda ya mtu fulani. Hatuambie, kwa sababu tunataka maofisi ya serikali iwe impartial, iwe kwamba inahudumia Wakenya wote kwa usawa. Lakini si kwamba unataka kuegemea kwa sababu sasa unataka kujenga mtu fulani, sasa unataka kutumia ofisi yako kwa njia mbaya. Hiyo ndio nataka niseme kwamba mimi nimekasirishwa na hiyo, na mimi siwezi kukubaliana na yeye, na hata nilifanya hima ya kuweza kumpigia simu na tukakubaliana. Only to learn kwamba sasa yale ambayo tulikubaliana haikufanyika, yeye akaenda kufanya ile ambaye yeye alikuwa amepanga, ile kazi ambayo inakuja sasa kucheza siasa katika sehemu hii yetu ya West Pokot, na hasa katika Sigor constituency. Kwa sababu haiwezekani kwamba sasa wale ambao wanapeleka kwenda kufanya ile survey ya mali kuweka transformers ni watu ya kutoka constituency nyingine, na sisi tuko na tumeuliza hizi matransformer na tunajua mali itaenda, lakini sasa anatuficha na kutuma watu ambao sasa si watu wa Sigor kuenda kufanya siasa na kufanya mtu fulani. Hiyo tunataka kukemea kabisa.